Lena, I'm back. Yes. Lena. راحت فين؟ راحت فين؟ اوكي. لينا. اوكي. ايه ده يا لينا؟ What is this ليان؟ ايه ده يا بنتي ده؟ It's my. ايه ده انت عامله لي جنينة حيوانات It's ولا my pet. ماي وات؟ My pet. كول. لا خدي يا اختي خدي. خدي. ايه ده؟ والنبي ايه ده؟ ايه ده ارنب؟ What is this my love؟ It's my new love. نيو لاف. دي قطة. انا مش عارف اقول لك بصراحة ايه دول؟ يعني ايه دول؟ It's my lovely pets. Come on. لافلي بيتس ايه حبيبة قلبي؟ Love them so much. Why? Don't be that rude with your. رود ايه والله مش رود ولا حاجة. اللي زيها ده يخرب بيت Leave يخرب her. بيت. Leave her. اهو لفتها. ايه ده؟ Don't ليه؟ be that rude with her. Come on. والله بحبهم وكل حاجة بس يعني مش لدرجة بتاع عصفورة ورابت. انا مش فاهم ايه ده. طب ده يا حبيبتي ايه؟ My lovely rabbit. لافلي رابت ها؟ لا. تومي عادي يعني. تومي عادي يعني. ده بتبوسه. بوسة يا اختي بالصلاة على النبي. بوسة. ايه القرف ده؟ يخرب بيت القرف. I like it so much. So cute. Don't touch him again. So cute. يخرب بيت يلهوي. انا ايه اللي جبت النفسي ده؟ I like it so Don't much. be like this. How you cannot love him? Come on. انا ما بحبوش ولا بكرهه. انا عادي. ده بيتاكل. love him. In our country we eat it. Not this kind, of course. Come on. والله اي كايند. Any kind. طب ايه ده والنبي؟ Ah! انا اسف. He's scared from you. Can you see? لازم يا اختي نوديه مستشفى. عشان ايه؟ لازم نوديه مستشفى عشان نفسية حضرته. He's shaking from you. Can you see? نجيب له موزة. موزة. نخرجوا مع بعض بقى. اسمه ايه يا اختي بقى ان شاء الله؟ اسمه ايه؟ He's without name. لا. لما اجي انده عليه وهو معدي كده اكيد يعني وانا داخل الحمام ولا وانا خارج من الحمام هيبقى موجود. انده له اقول له ايه؟ You don't love him anyway. انت سايبه بقى الطبيخ وسايبه بقى الغسيل وسايبه كل حاجه وعماله تلعبي مع الحيوانات دي صح؟ صح ايه بس؟ I want to eat right now. انا عايز اكل. Not a rabbit of course. اكيد مش هاكل الارنب يعني. It's not اتفضلي. for food of course. Look, he's اتفضلي. so thin. اتفضلي. هنام ازاي انا بقى في الدوشه دي؟ It's my انام في bird. الدوشه دي ازاي؟ بس اختي انت بتبصوا ازاي؟ ايه ده؟ ايه ونيلة ايه؟ عسل. اوكي لي انا I wanted to touch. يا اختي ايه؟ خفيش. You're so rude with him. Come رودي on. ونيلة انت تحبي ابننا اكتر من بتحبي اكتر من ابننا والله. Don't touch him. I just bought him. You just bought him. ده. اشتريتيه بالفلوس بتاعتنا اللي احنا didn't. المفروض هنجيب بيها الحاجات I بتاعتنا. can't choose the name for him. جميل قوي انت مركزه معاه مش عارف ليه. مش عارف اقول لها ايه بصراحه. بص البتاع بيجري ازاي في الشقه. What are you saying again? سينج ايه ونيلة ايه؟ انت ما تزقيش. ايش؟ ما تزقيش. ما انت ايه؟ وهتفضلي تلعبي بيهم كتير كده يا لينا؟ You see, you're scaring all my animals. What we will do? Where is our food? We have to eat. Go and cook something for yourself. نعم يما. يعني ايه مش فاهم يعني انا اطبخ لنفسي. Should I cook for myself or what? Yes. You playing with the animals and I cook for myself. And for me too. For me? ده. خد بنت هنا. خد بنت. احكموا انتوا بقى. المفروض ان انا دلوقتي جاي تعبان وعايز اكل. وهي عماله تلعب لي مع الحيوانات بتاعتهم. اعمل ايه؟